Imagine, o kitang tanan, your family, my family, di na ka mahadlok pag, even without wearing the mask, pwede na siguro, pero I will not advocate it to you. Because, usang paglukso sa COVID, nga, kung man naman tani. Ani fact studies that shows, even sa mga doctors that shows nga, it was treating more than 400 patients here. Nga, even the elderly, 92 years old, 87 years old, the pregnant and children who was taking this one, and even take this one as prophylaxis. Prophylactic, pre-exposure and post-exposure. Pasabot ka lang, pre-exposure, parehan ninyo. Kanang post-exposure, nahibaw ka sa hospital, frontliners, mga pulis, mga bumbiro, mga ligo. Mga na post-exposure. Now, the more you have to take this one, you will be psychologically secured. Kunya, nagka-build up na siya ng confidence. Mauna nga, akong panawagan sa itong gobyerno, hindi na magpaabot kay Pasun para ito ang muro sa Tomas na magpatuwa-duha pata. We must have faith. Kunya, di ta maingon nga, katang remdesivir, too expensive nga drugs na, ang ngayon sa himatyo na ka. Hindi pa mortality rate taas pa yun. Para piravir, amigan, antiviral drugs, those are drugs, mga HIV drugs, very expensive. And there are very simple drugs like hydrochloroquine. You take this one with zinc. And I have researched so much about zinc. This mineral zinc, una, I will tell you the mechanism. Ang mechanism of action of hydrochloroquine is, first, it would compete on the ACE2 receptor site. Yan eh, wakling niya, si COVID, upuso dito, kaya doon na may attachment sa receptor site. Siya mo i-inhibit niya. I-inhibit niya ang pagtakot. Second, nga gihimot ko niya, doon ay celiac acid receptor dito. No? Iyang inhibit to, hindi yun katakot. So, manay duha. Ikatulo, ang action sa hydrochloroquine is, iyang in-neutralize ang pH. Ang acidic na pH, nga mo'y muangay o multiply, mudaghan, o replicate ang virus. Iyang i-neutralize, iyang i-alkalinize ang endosomes o ang lysosomes aron dili siya mabuo. Okay. Together with this one, you need to take up zinc. Zinc is a very important mineral. Dili po kasud ang zinc o wa ni siya. Manang itawag iron 4. Mo facilitate niya kay lisod na sudlon sa zinc then ka phospholipid sa kanang membrane na to sa atuang cell wall. Once na aning hydrochloroquine, mura sa suyupon dito, buyog sa dito. Paris kini siya. No, ang Paris niya, ang action sa zinc is, they would inhibit sa RNA polymerase. Kung i-inhibit ang polymerase din mo, nagpasabot na nga dili na po no multiply. So, po kayong action. The combination of a very simple, safe, and a very cheap drug. This would only lady. How to acquire zinc? How to acquire zinc? Zinc. You could, as vitamins, makita ni mo na. At least 50 milligrams a day. You could buy also a zinc. You could look for a zinc or whatever vitamins na raw dito sa Centrum. 50 milligrams. 50. Centrum. Grabang mga vitamins na raw. I will not recommend. Pero nakita lang na ako ang vitamina. Pumatod pa rito yun. Asa zinc or no? It's not on the zinc. Whenever you locate the zinc, pakitaan ko sa available na zinc na mga pagkaon. There are plenty. Yes. In fact, kasi mga atay na, nasa atay. Tingga. Nagtingga. So, these are the prophylactic drugs. Daghan ako mga daghan ako gipang-prescribe ng pasyente. A lot of me have told it already. Ano ba mga doktor siguro mahibaw ko available ang unta. Nahibaw ko ang doktor Mutumar o kakita niya. Kaysa ako between Mutumar ug Mutumar. Nahibaw ko nga o si Artyap, Mutumar siya niya. I'm so sure it's secured. The only problem here is how to have the volume of this drug. Ano akong hangin na sa gobyerno? O sa we must have a stockpile of this one. Pasabot na ko ani. Kay of this one, napo katambal ako usara og napo mi sa pamilya, I need 100 pieces of like this every 50 days.
Every 50 days. O kitang tan gatumar dani every day for one day COVID. Our economy would go up already. We could now work. It can mahadlok because you are protected with this very simple drugs and available easy. So what I want, what would I advise? I hope the IPF is importante mo ko ang involvement sa government. G2G, mabalik government to government. Yes, yes. And we need millions of hydrochloroquine. Dok, And mas nindot po ng government kay barato. And safe ang government to like FDK nga